Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo, nshuti bakunze mugenda mubana natwe, abadukurikira mu Rwanda, abari mu Majyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba, Uburengerazuba n'umujyi wa Kigali mwese, reka nizere ko meze neza, nizere ko Imana ikomeje kubagira neza, mbese nizere ko muri gukora bikemera, mwahashye mwaronse uyu munsi. Hanyuma reka mite nihutsa njye kuri iyi nkuru ivuga ko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa MZ Red Kabila, nyina ni umunyarwanda. Uwo ni umuntu wabivuze, n'umuntu witwa Bemba. Abo nyiri ko babyanditse as like Bemba wabivuze. Visi Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba umaze iminsi yibasira Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndakumenyesha ko tuvugana kuri iyi nshuro yatangaje ko atari umunyekongo ahubwo ababyeyi be ari abanyarwanda. Ubwo yavugaga Joseph Kabila, ibi Jean Pierre Bemba kandi uyu nyine Visi Minisitiri w'Intebe ndetse wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na Minisitiri w'Ubwikorezi yabitangarije mu nama yabereye ikitambo kuri uyu wa gatandatu ushize, aho akomeje uruzinduko nyine amazemo iminsi hirya no hino mu gihugu. Ni mu gihe kandi mu mpera z'ukwezi gushize ubwo yari mu ntara ya Bandundu, Jean Pierre Bemba yatangaje ko Joseph Kabila atari inyuma y'umutwe wa M23 gusa, ahubwo ari nawe washinjwe umutwe w'abagizi ba nabi umaze igihe nyine wazizengereje intara zavuye nyine mu cyahoze ari intara ya Grand Bandundu, ari nazo Maindombe, Kwilu ndetse na Kwango ndetse kandi n'amajyaruguru y'Uburasirazuba bwa Kinshasa. Ni mu gihe kandi kuri uyu wa gatandatu ushize, yego ubwo ni kuri uyu wa gatandatu ushize, ikitambo Bemba yagize ati Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa mzee RD Kabila, nyina w'umunyarwanda. Isa akaba yarasize ubuzima mu ntambara nyine cyase yarapfuye mu murwa wa Mobutu. Izina rya Kabila Kabange yarihawe na Ngoyi Mukena waje kwicwa nyuma. Bemba kandi wanagarutse ku mpamvu zamuteye gushinga uyu mutwe w'inyeshyamba wa MRC, yatangaje ko ku mugaragaro atigeze yemera impinduramatwara za AFDL yabashinzwe na Laurent Desire Kabila yakuyeho umunyagitugu Mobutu Sese Seko. Binavuga ko ngo yaranafatiye umubano nyine wihariye wa hafi na se Bemba, ari nawe nyine Bemba Saulona. Witwa Janet Bemba Saulona wavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa Nzeri umwaka w'1942, agapfa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa Nyakanga 2009. Yari umucuruzi ukomeye w'umunyekongo wabaye minisitiri w'ubukungu n'inganda, akaba na senateri wa Equateur. Yafatwaga nk'umucuruzi uzwi cyane mu gihe cya Zaire kandi yari inshuti magara ya Mobutu Sese Seko. Ise wa Janet ubu tuvugana, uyu ise wiwe ubwo ni ise wa Janet Bemba Saulona, yari umubirigi naho nyina akaba umunyekongo kazi cyase umukongo kazi. Ntabwo rero yize bihambaye, ahubwo yinjiye mu mwuga w'ubucuruzi. Bemba uyu yaje kuba abifashijwemo nyine na Mobutu Sese Seko, umwe mu bantu nyine bakize muri Zaire kandi agenzura ihuriro rinini ubwo nyine ryitwa SCIB iry'ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kohereza ibicuruzwa hanze. Umukobwa wa Bemba, Catherine Bemba, mushiki wa Jean Pierre Bemba, yashakanye n'umwe mu bahungu ba Mobutu Nzaga Mobutu. Hanyuma yandi makuru nuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kiratangaza ko nacyo kigiye kwirinda kugaba ibitero umutwe wa M23 nyuma yaho uyu mutwe ku wa gatandatu wemeye kuva ku bushake mu mujyi wa Walikare wari wigaruriye mbere yaho gatoya. Umuvugizi wa FARDC yitwa General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko bemeye icyemezo cya AFC M23 cyo kuva muri centre ya Walikare. Yavuze ati FARDC zirinda kugaba ibitero ibyo ari byo byose ku ngabo z'umwanzi, mu gihe kandi gikangurira imitwe y'abanyekongo yo kwirwanaho no kubikora mu rwego rwo gushishikariza abantu kugabanya amakimbirane ndetse no gukomeza inzira ya Rwanda na Nairobi. Ni mu gihe kandi ku itariki 19 z'ukwezi kwa Werurwe nibwo 23 yari yigaruriye umujyi wa Walikare nyuma y'uko ingabo za FARDC nyine zari zirimo zafashe icyemezo nyine cyo kuta zigahungenga zerekeza aho bita Ikisangani. Mu itangazo ryayo ubwo ni AFC yari yasezeranyije ko ubushotoranye bwose cyangwa ibitero bishya byihoroza ingabo za leta ya guverinoma ndetse ku baturage harimo nabo mu bice
yabohoje ku birindiro byabo bihita ndetse biganisha ku guhindura iki cyemezo. Hanyuma kuwa gatandatu kandi ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga by'Ubudage byavuze ko bizafunga by'agateganyo ambasade yabwo mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba bitewe n'ihohoterwa rishya kandi rikomeje kwiyongera. Mu gihe kandi Perezida Salva Kiir na Visi Perezida Riek Machar bahanganye bashinja guverinoma ihuriweho n'ubumwe bw'ibihugu mu mwaka wa 2020, ariko ubu ayo masezerano hari impuye nyine ko ashobora gusenyuka igihugu kigasubira mu ntambara y'abenegihugu. Icyo guverinoma y'Ubudage ivuga ni iki? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage yitwa Annalena Baerbock yatangaje avuga ati nyuma y'imyaka y'amahoro ajegajega Sudani y'Epfo irenda kongera guhura n'intambara y'abenegihugu. Uyu Baerbock yakomeje agira ati Perezida Kiir kandi na Visi Perezida Machar barimo gushora igihugu mu bugizi bwa nabi, bafite inshingano zo guhagarika ihohoterwa nyine ridafite ishingiro ndetse amaherezo bagashyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Ni mu gihe kandi minisitiri yavuze ko umutekano w'abakozi ari washyizwe imbere nyine mu gufata iki cyemezo nk'uko nyine bitangazwa na Deutsche cyo ni ikinyamakuru. Umuyobozi wo muri Hamas kandi yatangarije igitangazamakuru BBC ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 23 Werurwe 2025 ko igitero cy'indege cya Israel mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo ya Gaza cyahitanye umuyobozi mukuru wa politike wa Hamas Salah al-Baladwel. Habe n'igihugu bavuga ko icyo gitero cy'indege cyahitanye Baladwel, umwe mu bagize ihuriro rya politike by'uyu mutwe ndetse n'umugore we. Abayobozi kandi ba Israel ndetse nta bisobanuro kugeza ubu abahise batanga. Kuwa kabiri ingabo za Israel zongeye kugaba ibitero bikomeye kuri Gaza ndetse zishinza Hamas kuba zaranze kongera icyiciro cya mbere cya gahenge cyatangiye gukurikizwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa Mutarama 2025 kamara hafi amezi abiri yose ashize. Hamas rero yamaganye ibitero bya Israel nyine maze ishinja Israel kuba yararenze ku masezerano yari yaragizwemo uruhare na Qatar, Misiri ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamas mu itangazo ryayo yavuze ko Baladwel yasengaga hamwe n'umugore we nyine ubwo Misiri ya Israel yakubitaga ihema ryabo. Uyu Baladwel kandi mbere wari umuvugizi wa Hamas yakunze kugaragara mu bitangazamakuru byabo. Ni umwe kandi mu bayobozi bagera ku 10 ba Hamas bivuga ko bishwe kuva Israel nibura yubura ibikorwa bya gisirikare muri Gaza. Kuwa kabiri mu yandi makuru, minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema yatangaje ko mu isesengura yakoze yasanze uduce 426 dushobora guteza akaga ubuzima bw'abaturage, bityo imiryango irenga 1620 yari ihatuye ikaba iri kwimurwa ngo ubuzima bwabo butagirwaho n'ingaruka z'ibi bibazo. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko imvura izagwa idakanganye cyane, ariko mu ntara y'Iburengerazuba ikazahababaza cyane. Hanyuma rero bigaragazwa ko mu itumba rya 2025 turere tuzagwamo imvura nyinshi ari akarere ka Rusizi, akarere ka Nyamasheke, akarere ka Rubavu, igice kinini cy'uturere twa Nyamagabe, Nyaruguru, Karongi, Rutsiro n'uburengerazuba bw'akarere ka Nyabihu aho buri ku kigero cya milimetero 150 na 550. Umuyobozi mukuru ushinzwe politike n'igenamigambi byo gukumira ibiza Adalbert Rukebanuka ubwo yari mu kiganiro kubaza bitera kumenya ku itariki 23/2025 ubwo no kwezi kwa gatatu yavuze ko isesengura ryakozwe ryagaragaje ko abantu bahagera kuri 426 hashobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage. Yavuze ati dufite ahantu hagera kuri 426 mu gihugu twabonye nyine ko hashobora gutera kaga abaturage. Ni nayo mpamvu hari imiryango igomba kuva aho hantu igera ku 1622 ubu barimo nyine kubimura kugira ngo iyi mvura nyinshi itazahabasanga. Rukebanuka kandi yahamije ko aho bagomba kwimurwa, ariko ndetse banazanakomeza gutegura ahantu hashobora nyine kwimurirwa abantu bashobora kujya mu gihe bakiri kwimurwa nyine gutyo biri aho. Hanyuma indi nkuru natansorezaho no kubwira ko minisitiri w'ubwikorezi akanaba minisitiri w'uburezi n'abana muri Iceland yitwa Astodor Lowa nuko yitwa Astodor Lowa yeguye ku mirimo y'inyuma yo kwemera ko
ubwo yari afite imyaka 22 yabyaranye n'umwana w'umuhungu w'imyaka 15. Uyu kandi yafashe icyemezo nyuma y'amakuru kandi yatangajwe n'ikinyamakuru gikorera muri iki gihugu cyitwa RUV ku itariki 20 Werurwe 2025. Iyi RUV kandi yatangaje ko uyu minisitiri yahuye n'uyu muhungu wari ukiri ingimbi ubwo we yakoraga nk'umujyanama w'umuryango ushingiye ku myemerere. Nyuma y'umwaka umwe abakundana baje ngo kubyarana n'umwana w'umuhungu. Uyu mugore kandi yabyaye afite imyaka 23 mu gihe uyu muhungu yari amaze kugira imyaka 16. Hanyuma igisirikare cya Uganda cyo cyatangaje ko ingabo zacyo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishe abarwanyi 242 bo mutwe witwaje intwaro wa Codeco mu mirwano y'iminsi 2 yahuje nayo. Mu itangazo kandi igisirikare cya Uganda UPDF rigaragaza ko abarwanyi ba Codeco bateye ibirindiro byacyo biherereye mu gace ka Fataki mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano kandi yabaye hagati yo ku itariki 18 na 19 Werurwe 2025 yasize ubwo uyu mutwe kandi gizewe inkomere nyinshi ndetse n'abarwanyi bawo baricwa, aho ku itariki 18 Werurwe 2025 hishwe abarwanyi bagera kuri 31 mu gihe ku munsi ukurikiyeho hishwe abagera kuri 211. UPDF kandi yatangaje ko ku ruhande rwayo hishwe umusirikare umwe abandi 4 bagakomereka ndetse abo bakomeretse bahise bajyanwa kwa muganga bari kwitabwaho bikomeye cyane nta nicyo bari buwe. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru aracyakomeje, icyo tubabwira no gukanda subscribe amakuru yose ukajya uyabona neza cyane 5 kuri 5 nta namwe agucitse.